uramenya urimi bwi mbeca uramenya no ciandike ukulukira urimi na kuona mbeca cio tumira nara kuonthio kwenda ukulukira urimi ibu ontoru aretwe Nduluma Tigania East kenda tumba kwaraniria na murimi Lawrence aumba utweleza safari yake ya urimi. Karibu sana no atwire wita wake na aturi iko mbita wa Lawrence Chopera Nduluma Iria Nduluma Tigania East ngwe kwa irandi tane ya kurima nditani ya kwa ya ndiankire makawa ndiankire mana rui ndiankire leke ya Mungu ndita tuko nyembeki safari ya ku ya urimi yambiririe ri kana ire wambiririe kurima ya kagita uma 1999 yo ndangiye kurima ndangiye kurima mbere ndaire kirima kaua kaua kurima ngairaro lakini ndarima kinyambere ndarima ntobia pembe yasi soni tiere kutoka ndakera na pembe ndanyao ndeicho kiakire Ngugi-Ngombe na kurima na horticulture kurima na sukuma spinach ndio bila diana na kaua na mario wamwira kurima atia kana idea ya umire ku na atia okirire orathwani ouwa no mbae murimi mbere nditangu ina thirikari ndari asipo servant lakini ndona uni ite passion ndona uni kwa passion kwa inde ne kwa uri nda mwira kurima anda ndangiye kurima na ng'ombe mbere ng'ombe mwari ndira mbere ndona ng'ombe niyo ndia mushara yo ndare yawa karibu maita yana ndona mpo kangote inga nara ndare kande kugaria ndona ng'ombe kabachi eza ndina ng'ombe iri iko ya ndongela ndenda kiongela ng'ombe mwankanda ndina ng'ombe chini ya ririega ndona kuona mushara mwana ndaria mainda mengine kou utemeo compare mtu wa ndeki na mtu ukurima mtu wa ndeki nara lakini mtu ukurima atara aje chiringi dene mukoyoke kuma tariki ya Januari mwaka Disemba mtu akiendia bibi ngi biokoma bibi na actually ndio tirengwe na bakora bari bani ikonda koma kurima ikonda yenda koma ya kunke ya ngi chumba koma ndo medetiana bonde bakulukira school university no bakulukira pararero na kaomba kubarira no rimi alafu imbesa iya na muntu abati gwethera ena cio kana muntu no ambiririe urimi na mbesa ati na hii ngeke domba kidogo ya imbesa muno kwenda owe ngo miite fashion muntu na mwengu wewe ngo kaitira urenda mbesa kidogo sana independent no kwambeta kwambeta urenda kuingerere kubwanda kwambiriria ukenda ng'ombe yako kauya ng'ombe muntu ngabe na kuya ng'ombe atena aramiri ndere no muntu kuya kwenda kwambiriria ng'ombe kumbere kugura kiedia kuona ya na kuya ng'ombe ugeto kwa ndio kitu ya kile kidogo ng'ombe ni kwenda shit ni kwenda duo ni kwenda kwa na wende tukaja tu no ga kudero mtu kumba kukira ngino na madwani no wete tu kire micro ile kui sakos ile kui ndo kwa eta wasi ukai ukawa mbecho kwa ukandiria ne brand bana ke bakwenda kwa milia ngwinene na tengo ya me kwa milia nene me succeed pero temichi urenda kwa njia step with it na mtu mume wende anja yengu ikura ya biashara kana milioni anja hiyo kidogo kwa hiyo ikura wanaenda kwa internet mwankani ndio kwa na ndio nimeanza mingi mwankani ndio kura uni ndio kulitaya kinyakini kidogo mtu buku kuya na tombo kwa safari uwe kuyo urimi nizirite kari safari ingia kuma
ndanjiriria tiba challenges ya kidogo itarario twaina 4 years twarima for around 3 years consecutively tutioka no challenge lakini wini ndevande na ndivandi kidogo na ndivande euro na ndivande saidi euro kidogo yetu na tuli na hiyo kidogo 9 euro ndi euro tutiro kwara twache kakiria nation tekinyare agirite lakini utaga euro hii highland kana euro ate na kwina mibu ne bato tuona ro kuma mibu manyambe ito tumaira na kumanyambe na toete kuma kimi tukada ikuntu tukoya ruine tukada mtu na wanda kumete kubu tukoya rogea ita ndi na akute arapi na raiti ndera pare ma yonto pempe na mingau kwa rika around 4 years tukada ndi new challenge alafu ibo zarabo na oikudia farmers na rabo tabo kwa okeru tutenda tuina ikuli ni anto kiba kwa kia kwamba kuigira ende lakini mno ndoni teje ikuli yana ringo enda becha ulibe ndera na kwa nansila sivana sako sako no itobatenda ya kawa unombe yetu kia sako ula na nyaona na tuona becha kwa siku wana becha kwenda becha nao tutenda kwenda na mtu akaenda becha nyumba nyingi kwenda kupiga munene na wito kwa becha ila nini ndio tunaandika wakati wa kuigwa kwa tena becha kaita kawa kiroba ndiba ila becha wila kienda action iboya sana na katuthiulunke mundene ywa mzee Lawrence kenda tumba kwithira tukiona urimi kana bira bionthe arimite kuma ng'ombe kuma kawa kuma mario na kila kitu na mzee Lawrence wa mwirere kwambiriria urimi bwa ng'ombe tena mno lakini esa urere kabisa so wambiririe na ng'ombe yele nonto bwa unene kana bwa munda na ringi taichingu kwenda geta kurania kwa pole nte kwenda kukingu na teneria na ng'ombe kuile ringi kuila ng'ombe kamba kuigira mkodo neria kwa teneria ng'ombe cha kupastri kukara uno mwanko bange na ko neria ndukambiria ng'ombe mwanko kina ukibuza kiria kaende kenda ng'ombe kenda tena zima nyako ndio kubaida ukiara kenda tena zima no rina knowledge no ekari e urimi bwa ng'ombe riu ambiriretie mbere mnatoria na ng'ombe ya kawaida itorio na ng'ombe lakini ng'ombe tu ng'ombe chianja chatujia kidogo yani iria rikaria la kuno lakini ndiku ya ina direct military direct military kwa ndio mkuru yako na ng'ombe ndatuenda nkiangu military na military gai yako akuende ng'ombe isi yakuniana ili ndino mtu naroka ndani ya ng'ombe ng'ombe kuyocha kujire chakwa chia wasumu ni mtu ahora ng'ombe sionde ndakienda nkwambia ringi na ine ndikujita tuingi breed ereko breed eche zaire ereko ni Frisian Frisian ya biashara ngiri ya ringi so Frisian nyo ringi compared to washa ng'ombe ni yasha mno na Frisian
ndi appreciate ni iria ne te dere ne iria ringi ke riwingi kana no bwo kayo mbigwo kana kiombigo niomba kuona iria ringi piu lita 20 mwaka 30 maintenance yo compared ke ng'ombe yuingi ni hae kana maintenance no mo tu ke dayo ne iria ringi ari actually sana ile pinda ne ile pinda lakini ng'ombe wa kawaida no mwanko balance ile bikula kutoka te kwa ng'ombe protein na dairy meal itumba kuproduce bora wokenda hapana no mwanka umeingia kula bila kuoneka ate ng'ombe kaliwa ya mtu no mwanka ile na balance diet yes ng'ombe mwe itumba kurebia na tendene tuko towa isi eria ithatu utendewa ari tukere kende ng'ombe mwe iumba kurebia na tiaga na kunyua tendene tuko kunywa ng'ombe yaria tilima rorui kome kaira rui throughout tuko na muthenya orerenda kunywa lakini kuria twikaireria rukiri after milking baikirira rukiri barĩkia wĩkĩrĩria rukiri karamba itha tuigathanĩrie kĩrĩma toko mũkaietera ringi mantu atha koni wakama ringi barĩkia ũkamaiga wekĩra tũgĩkũra ringi na rĩra kũraĩ na itarĩ rĩega ng'ombe tĩrĩ ya mũno ng'ombe rĩra twĩna silage ikaira silage 15 kilos alafu wekĩra tutungi kidogo voy a tomar supplements entire con metido entire con all that mitu tutumande mero tukuile la kambunira wera kuona ngwere nja muntu kambunira baba kuduithia na wari uri ya everything the market kwe baura aba gawa mutu yo tene ria nga ndi wita oka muntu aiwa ona aiwine ria ndi ni tumara wita wanja we max actually tangu wa promote lakini mbona hiyo ineria ng'ombe ciaku ukamba maita yani ndene ntuko batu na mtu kwa toko kama yeli kawaida tu watu kama 3 lakini tuona mtu tena wiki au kwa kama yeli batu tenda kia tu na loko tutela tu na ndiri chio no butenda cia kwa ndiri tena ndiri tu na loko ni ukasi baada ya baichionganite paka bwili kandiri ko ndeni mtu ikaidi eto mberia rukiri eto mbido kubo kama yeli iria iri zaringeri kana kama iria ria na wati agira kulingana ria ng'ombe sawa sawa ni ngui iri chiere ya ine ndi maka ng'ombe chiere ng'ombe chiere ng'ombe no moke kwa kuma lita 24 26 emoe but 12 anti ukama yele nende watu wombo kumeta fero kana mea rukiriro ng'ombe riria ngutio lakini ndi pinone ndio udivendi wao wao kan divendi lakini ng'ombe tu tutala ntuku iria rentuku tutala miruki ni ntuku tukiariria utiara kwa ng'ombe ici yaku ciena miaka yana kana icio mbite gwithira ciara utiekete miaka yana ng'ombe turianio kawaida litakia ng'ombe ya uchirira maita yana ng'ombe ya tanda tumisho yuka ukaminanganya kwa ng'opanya ukayotenda kulia na inkuru tutatu ichicha kiatu muntu no kwendero kimbrinda wachiriria mwari ukarera mwari yes ukarera mwari bwega mwari tumea lita ithatu rukiri lita ithatu ugoro basi ukarera mwari within 14-16 months ng'ombe thekwa ya ukura kwa watu ringi ya ng'ombe nyonto kwenda cira ciakuraga na niria rita ireni ya kana na tugukareka ng'ombe kini ya kieria kini iria na ringi ng'ombe nkuru stability yao kinyama uru tiumbo kama tamu alafu anto ibo wa kureria rima tu kureria rinoru kureria health ria ku drink no the fanu ileria kakwenda kwenda type cia ng'ombe chiongwa iriria racho ng'ombe kwe ng'ombe ria rima tu na kuiriria riche ndi ng'ombe cia Frisian most of the time iriria rari mutamenyo
lakini ile sawa sawa. Tukompea ng'ombe Iria la Frisia ni na Rasha. Ya Rasha ile dare Iria na mafuta mengi mno. But contact ni dare ile nyingi. Lakini ile ni Iria sawa sawa kabisa. Na kinyachio ku ile Iria rema tu. Yes. Na kulingana na bina okwa. So Iria re still rekosa o external factor on top yoko wa ng'ombe. Yes. Teka yikotweka ng'ombe ni ko Iria re matu kana re seke ibiro kuia. Ari muno. Ng'ombe ni ongo eri tairo mo chichi. Oh, yongo. Lakini itwa yari mwe tukongongela ni tuyu kende Iria ri una rori matamata. Ni constraint iro wikira ngo wikira ng'ombe chumbi. Uria ng'ombe kula chumbi Iria ri ya chumbi. Ya ng'ombe ri ne Iria tena chumbi iteona chama. Kare kama kare afula. Ni Iria ri kureza ri healthy ria kunyukire matu kana ri wecheke. No mendipenda bro na muntu agenda nyama enuru no ngini mapende tini. Muntu wangu design ndani Iria ri kwa kwenda. Yes. Rutini yaku kuma rukire mpaka oro kire ureri bwa ng'ombe kantu kwe kuyethaire kari ate ukarukire tukara undu gate twakama wakama waikiria twekera ng'ombe irio tukathambiria ng'ombe alafu achekere ikarea ukathuka na ng'ombe Dewiza inya muno thaitha tu thaitha tu buri tukwira kukaniria ng'ombe kabisa na buona na ng'ombe ringi thako Tigo bukaraniria ng'ombe ringi thako mitakinya uyo kama wakama uchifindi ringi kona na ringi rukiri ngwe itithina thina no ngutineria na bo menyanga ni nyirire yo to wathaitha tubukuthirania cio na bwathukana uchikira ikara ciongwa ukona kia pia ciongwa yeta kuma ende niise size nicho ng'ombe size yo te kuona ndo nendera kuona eke maternity kuona yate ate keri uka tukiangana tukende tukeko wacho ringi ningi ndi wachikira wanyongo na yo itakirwe yangu kaniri kwenda ya itariko kwenda kumama kunoka kanoka yes kairingana kana nate uwe ndo wetete okafu ng'ombe tete okafu na mwiri wa wende legiti iyo mudo muno ingeomba kwenda kinyaku ikaraka iyo cheka yombo otendera neke otendera no area buki yes ndiko to na haki kinyaku mameri kwanja kwa meka yomba kena ende karia pole mmenyaira yes yanto etete okafu ure ne kwebiere ya special ke bire ingi kore na imbiere ya special manjere omesti Nistima mono ina 8 months. Wastima mtu. Wameambo tu kidogo. Na chumbu wamekishua ni kuona. Na tuwakalishia mno tukara wameayu. Ete ukirare achia. Ikadera magu akaina ina. Yes. Nino mwake ukira. Na mwako mbiru umekirinya. Kende ichiara idere ina inya kabisa. Ende tu ya ukwa kuma ng'ombe uchiara. Ikoya wakayau. I process ile kubuteki kaya ukaka na bukarera ate mpaka kaka ng'ombe nene kaya ukachi yaro immediately before one hour etavira mmekishwa kakumute kani no kaya kigana kwa kuru around lita ila umau kuendelea ukakigana ukiri bakali taitatu edre mwari ashali mengi ile ukatukorera ng'ombe terande are never do anything with it lakini mwari ndio ng'ombe unandi iko miezi taitatu ukiri na urudi taitatu na kukiria kile mwari umwe uka introduce wanjario introduce wena tulia tutumu kidogo alafu mwari ya diria mwari wa mwari kile tukendeti aika umana keneria kadia kiria mwari ya kwa kabisa na kwa mgekishwa no ndigo iteria yore kipi yes kodiwo iteria yore kinya omi ndia kona yari ya mwari yo mbere yende no ndigo
bomu na kuma una after 3 months kwa ndio mau na komiwin kana ile bure merita kerina ile oteria rina kana tirita 3 months 3 months na kuibwo kuithirayo mieta kwega kinyoa meokomera kana 2 months lakini muno twenda 3 months rĩu no twarĩrie ndĩ ũtheru bwa ng'ombe no ũmbe wĩtokethĩra ntũbekĩte ng'ombe mũtolone yũkinyi nawe ũrũmaũrũ na atĩa bugwĩte cia ũtheru bwa ng'ombe ciendu ng'ombe tenda ruko ng'ombe ĩrute iria nontu wa comfort kinya iria rikariwa mega mũtolone tibwa na mũtolo yuyongwa tukareta kinya mũrimo yungi ureta na mauru ĩtwa foot rot muthuku mauru akora njara ile ikora ko ng'ombe tete na comfort una no mwankara ng'ombe ukayo to kemiritere ngui komiritere ngui no mwanko cement ya ubwega na ita negito kario kithamba iria kukaombe kwa sababu kithamba kinya eni rukiri no oro yugo bwo theru wa ng'ombe bwo number 1 alafu diseases iko na ng'ombe ikiwa tu diseases kukerikana bwo ya outbreak sio kwa ni ate bwetharia ng'ombe in diseases ile kumbere sio ba kwethera ikiwa ta ng'ombe kwina mirimo mwe ngosi ya king'ombe kathene outbreak but eunende teba tuturierakia ikaunti turierakia eturieraria kuna na vaccine egita negita bakaya baka prevent ite ng'ombe yaki kuru na kinyang paka iwe ya on the villages paka da turituo nde baba ya nde wo kwao au factory no tuikakia ng'ombe tuinde tukaeta twaikia ng'ombe ba tumutira rĩu bũ ng'ombe tũkarigĩrĩria for that year diseases ingĩ otire kuanzi tu tukwena and all that diseases ingĩ tete ontundiana ko euro ngango kwera ira ika mengeri dakia githere mrimo ngosi ya kawaida watithia ng'ombe ye bata ng'ombe cia atwa wari mengerene kenda yute kwenda manto kurierua ne untuka ya kwezote kuthambia ng'ombe kwika mundundu kauka kareta murimo uyu tweta ECF yuyo murimo uratari niyo ndiana ndi na kimiru ewu niyo murimo uratari ewu ne yonda we yuo we ngozo wenyo nontu wokathamba kia ng'ombe every week no wibu muntu kwa mbere bu kubambia ng'ombe yake ikuwera ng'ombe to spray to igo ta kuthambia spray ukariyo me spray every kidai satande spray ukamikishwa tu kila Saturday miako ya tu mambo na pati wera ntebenyire pa wera actually so kuria kuwera ikukokosi ni mwera eu emwe mbati no ntoka ya kwetho tuwira kwa watwa koria nawa no tumere mbere cia kucia bangirie ko yes ndo to kwana una sare nene muno na kandawa kao ko yako imbesa kidogo sana no ntoka ula chiringi maana ile ikawita vya king'ombe ya hii ikawita 3 weeks kana mweri to kwana imbesa kidogo lakini na ng'ombe kadere sawa nete kinya tubua turato ya iraki ng'ombe tumendudu turutungi tuonde twana undenda udheri ng'ombe ukadera sti wa miyo milela wengo kamiona nero yes buru ni watawani yo yomba tuwe ntokereza leu nende byo kurieria kuma yomba byo ndo tebyo bya mewata kinyambi alafu haito kuona masini yeni tawasha kukata chapkata ne kurahisisha ngui ya irahisisha ngui ke kurera na kinya ke ng'ombe na rokurea ete takanya kaingi no nturekera machine ne itange yongwa uthimire ng'ombe iro kamea ni mbyo kwa ng'ombe byongo action ete itange utemea ni mbyo kwa lakini reri itangi no menyaye mea kiasi fulani na kila kiasi fulani kiondo kamende kinya waringana kinyingana iro kamende kire kiasi kike ni kwa na ng'ombe na ingine kwa na ng'ombe na ngweni very easy leo itangeria no ntu to kwenda ria riri umu to kwenda ria riri olo
na rira ukitha kwibinga kuikaira bionthe waikira bionthe rimo kwa bo inya ikware itangire nyira cia ng'ombe haraka kirete itangidio nunture mete ete Australia ke kuria tuga irikira mete kuria witanga iri kama mene ndekende me kubuta kubithieria kithaumashia me ng'ombe kara eke yakwa ya kumirera rukuma rukire mankoro kinya umali te 10 ikathota mira kaita koma utiria yona ari nuntu tirona nafasi ya kuthithieria mashini yetu maira stima kana na mbibinge kwa binge yetu maira rako sina stima nongo buthi nonga manyu nonto ntiurite ya veteruri nonto batu tu stima so kore stima na kore yo we no ure ndo to kwana mburite mota ya stima ende no ure mota na yo ya veteruri leo kwenda ndio kwa kama tukamota ka veteruri kareo lakini ndio watu na stima tutone na dei ndi ntumara stima wo imbi very amazing about dairy farming like kanani ontomi endete miendete ri miendete kande na surety mwicho mweri ndina muchara muna na noko me I know my salary nantena drought okulukira ng'ombe ingoma mushara yoko yongo piu nanto bara bakira kurethia ng'ombe tuwe muntu na ukira kauga no mbure ng'ombe murimo ke iwe ta tionde kana nya muntu orete cia kwa tionde murimo na te ombo bera bakira mbuani rianda njari yangu cionde na uro bwai mutono ina thina ukatho ino bwo tu ntugwithia you can't invest ni aku invest imbe cia kuoya waekira antu ende riskire cia kuya mbua atugirito chamani acio okay mbona ikwambiriria nuntu kara kwambiriria bwe kukamenya ende muntu naambiririe lakini yongwe ngwe nenda passion no thera tu sukumwa uone nguni mbyo kwenda kireo fashion ngwe watwika wat koko mienda tiago te kulazimisho challenges kiri tarangu ndu kwa na rego na riwa kwa tutena Iria he atweke wipya mono na okura kwa tweka no kuria no asia icho challenges Iria rekania na utiringi meare ukaya wachiria me uteneria are without he no Iria kanyoka ku kamuthia umotwera kankua ng'ombe ngui muntanto bana ke bagakwenda nonto yabatu nende ukaida ukiritangu uri wengwa kankwenda okura ng'ombe ciareha na ciawe kaburu nonto ng'ombe inkai muno hiyo kwa mushara yo officer senior officer nonto kaida wena on average kwa wena liter 60 na 50 na nende tururwa na 55 ukiona 60 per day wachie mbia watalavi ng'ombe irete kinyoko wa inusu still we have money na rengi ng'ombe wathukana yakyo tha ithatu oita so on average we na ng'ombe ithatu ni muchara yo ana wati ona profit watalari kama mewe ya ng'ombe butwita kobanga ng'ombe kenda wona mushara January December ukamake sure maita maingi no kama ng'ombe yindi ukaithera wina ng'ombe ithatu actually ng'ombe itu wa ng'ombe kurea kwanjirie ng'ombe ithatu lakini ng'ombe ingi acha weka ng'ombe ithandatu ke antu baba kawaida baba miunda kidogo ya ng'ombe 6 ndo ng'ombe 6 nombo chibanga na nyongo ndari tama no ndaida nina ng'ombe ithandatu iria renda aturatia uturia ni 8 liters ndi 8 liters kinywa waita na ndirenda yaita na 50 ende nonto nendererio kwa kinya 55 twaturana 50 ndi tukone ile 8 liters by menga ni 4000 ndi nyanga mbika ya ngiri yendiri kwa kweli utena muchara kwa ngiri 60 are you not an officer binyo kwa officer ndaringi ni hours to wane ni hours kan department kama ka waita the other department okona niyo kurani nengi ndi ume totalire uno kaniye ni zaida waita another area
no ciandika bwega no aita nangi gwiciandika nangi na nangi na nangi ibo ya sana no tubutu wato ogeni tukaigwa kwigira tukiraithĩria ũrĩmi bwaku bwa ng'ombe rĩu katwĩte ĩmwe kwa ĩmwe ndi mpaka ki by product kana mbolea anjingwetikia mbolea nyayo no mbita kubwithia biogas ukulukira product ng'ombe katwĩte ĩmwe kwa ĩmwe kenda tumba kuona production yeye biogas kana gasi ire bwithaswa ukulukira mbolea ng'ombe kou tukwarĩria ũrĩmi bwa ng'ombe na atũrĩ yaura kuntu kwa biogas ira yomba kwithira ikibwithwo ukulukira mbolea ng'ombe. Mzee Lawrence, tueleze imbibi tukuona hau nika tubuthitie biogas biogas imbithiritio ni kampuni itwa Systema ibo beire bambikira bekaira beekira ngwe kwanira ndita ikuoya mboleo na kwa ng'ombe ndo iri ndanga korwa nkarukia ku basi woni nkona ngasi mbolea ukure woya kwa ng'ombe boya antaka oekira ndo nkathima ndo ngakorwa na rui ya kinya level yo curu ya boka ucuru bura ucuru ara ucuru bunyairo kabisa basi ndo ukarukia ku ko direct kana wakorwera au kwina direct katukunike au nende wekaira tu rukena maruo ngwari ikyo uthe ukunikite au akorwa wakorwa wakunura rukaruka ruongwa ko ya waruka ruongwa ruirua bone ndi babekirite babaici baitete wina bokwa ntemenyani rwairua rukatheruka rwaturithara rwaita kilinyene kira kingi kwi kilinya kingi kimbere ara akira nakyo kerwa irua rwariao nio kamboleo ringi kamboleo ringi na ninja muno ukirima neo itinindae fertilizer aiwe ariburu na bia kura bigatha bina nkanye nyingi muno wari mamboga wari masukuma wari whatever ugatha wina bia kura bitina ndawa bitina fertilizer like kurema organic like organic alafu endere kuirua tebu kuirua na ntuku emwe womba wekira mboleo na ntuku emwe na wona ntuku weu ondaeka weu nende ira twaruire ni tuku twarekania na mwanka rukiri ndike kwa rinthi ndote kona gitete kirua tu twikinya thaire ingi kikarwa magikoyuria twikinya kurua ikathere ngasi nyingi muno indo yele indo yele ki actually ki ambuthi kisa cia ng'ombe iri kwi kinene ko ikiringana inya size ya kubwika ino ndobura kwenda kinene itwira wenda kinya kinene lighting metho na kikubwithia lighting imuchi kikwalwa kinya machini yere ng'ombe kiuri kengende nakio gakinyau so kikia ng'ombe yele na ng'ombe yele iyo tumaira cio kwethia tena ati ende gasi ni akurua njatu kurua na kuchamukia uti mantu yangi tutumaira ni utwi ikurua aki tumaira na tutekara light ari kurua aki lakini atu buru tutiche mauria ngasi ire kawaida ari buru itwarekana nio na mantu ayo the system nio kuma mariko etha yo ende batu tutikinya te era twarua nio era na mariko yo ari nio getha bionde complete completion ye yonzere kana kubuzia biogas ye yonzere installation na interview yo muntu atumaira ombete yana no kwezera ko muntu yara nja kwenda kubuzia muntu yo mantu ya ile waziro kichiumba uri cash ende awunda rire 100,000 aki andare ana 2 installment pe andare ya 50 bambikira bambira ya function ironkara ya 50 basi ndekirwa ndaerwa bunka thithia ikwanjira ko function ndone kurua muthere yukuya nere okuo na ndo itu chamukia na kila kitu meanto kurua yonde kwa twiko te mantoro ko te manto kabisa tero ndara 50
ende 100,000 nionda nena ndestoero nionyo moini ne goria miaka yana eli na mbai warrant mbai warrant ya 10 years mbai warrant ya 10 years ende bate ya nyaringi nonga kwe ibongo beere ringi kwe osheka pambira kire sawa ndunta baita nuntu tithina ndona aini wa mwira wekira biogas ni mtu bwana ene mauria gas gas ndona kewete itakia na ntuko kwiri mwe uke kaura kinya in the market kwamba wetu amiuria kinya rimo kuria ukaeta bora ringi gas iri uke kathira immediately ote komeange iguo ange te iguo bora kirende tikithira githimo ote komenya ende ya ende na iwe ngo kamenya kithe iguo no ntuo mekire pare mekire iwe ngo kumenya kote kwenda wikira lakini wekira tayari iguo kwa thiko kura kwa thiko kwara ikuo ukorore ntaka ndo yele yo ayo okay wina gas wina gas na monki are gas no lighting mwanya lighting tekirete lighting tekirete lighting alafu lazima mtu atumire mboleo kana kwe vingi ombo tumira ari mboleo lazima utumire mboleo ende wundo bithetie kwa ng'ombe ninte bithetie nguku woni mantu ng'ombe specific ngikirwe ni mantu ng'ombe tweranire yes na tio conserve the environment yokulukira kubuje kintoki kana ni environment friendly mono nonto watalo tento kobura kinya nyanyombe kwi ranene you can do it nonto tento otherune mantu awenga na hara ero the kuengwa ero the wise number 2 tetumira nku nkonende ntona to ina mete toka urayo nto metere kwenda na to kurutaithiki nonga baba techivo ya na to abenderia nku to te baya to benderia is part of getting our money kanyo kaku kamuthia kana na kwa kuwa kuhusu biogas biogas woni bombo na ni nyamwenji ya mono inji ya mono no utio terua ndene family utio terua kinya woni no ndue nonto ikolite iwa kaniaki na kurua ene umenenkere karua yongwa na ninji ya mono mono nonto tere kathira etethira bebutini etethira ari etethira nyowe bwayo bro nene kabisa iboya sana nonto boto endia imoko emwe ng'ombe ke bwa biogas